In-numru ta' persuni f'impjieg full-time laħaq rekord ġdid f'Jannar, meta l-ewwel darba qabeż 305,000. Dan ifisser li minn Marzu tal-2013 lil hawn inħolqu madwar 149,000 impjieg full-time, filwaqt li żdiedu wkoll madwar 38,000 impjieg part-time. Mill-bidla fil-gvern fl-2013 kuljum żdiedu medja ta' 40 impjieg għal total ta' madwar 187,000 impjieg ġdid. Din ir-rata ta' ħolqien tax-xogħol hija 4 darbit ogħla minn dik osservata qabel l-2013. Matul l-aħħar sena biss in-numru ta' impjiegi full-time żdied bi kważi 14,000. Minn dawn inqas minn 1,900 kienu fis-settur pubbliku, filwaqt li aktar minn 12,000 impjieg ġdid inħolqu fis-settur privat. L-akbar żiediet ġew irreġistrati f'diversi oqsma ekonomiċi. Is-settur tas servizzi amministrattivi żied madwar 2,900 impjieg, segwit mill-informatika u remote gaming b'1,400 impjieg. Kien hemm ukoll żieda ta' madwar 1,100 impjieg fis-servizzi privati tas-saħħa u l-edukazzjoni, 1,100 oħra fil-kummerċ bl-imnut, 1,000 fit-trasport u 900 fil-lukandi u r-ristoranti. Is-servizzi finanzjarji u dawk professjonali żdiedu madwar 500 impjieg kull wieħed, filwaqt li l-manifattura wkoll żiedet 300 impjieg. Iċ-ċifri juru wkoll żieda ta' kważi 850 persuna li jaħdmu għal rashom, filwaqt li x-xogħol part-time żdied madwar 7,100 impjieg meta mqabbel mas-sena ta' qabel. F'Għawdex ukoll ġiet irreġistrata żieda fl-impjiegi b'905 impjieg full-time ġdid u 729 impjieg part-time addizzjonali. Dawn iċ-ċifri jkomplu juru xejra ta' tkabbir fis-suq tax-xogħol, b'mod partikolari fis-settur privat u fl-industriji marbuta mat-teknoloġija u s-servizzi.